Билгинче куске беремете күнүс 2 час өрү баларын курдук бигара радиобыт ага сепире бу часка күйөк экранга бу бирге холбонор. Онон күндүз тәчләр бит, онна көрөчләр бит үтүө күнүнен бүгүн биге аяр бөлөк бит. Эге каз бирде окутугар бахатчы суолталак бапрогу бахарыга сүбе ама бириге тене көмөлүгө улахан ис солталак. Ол курдук билинги бутурда кемге кихи камсабат байы дуолу квартираны сири уоту эбетер тыгрини петекетнен кайдак кынан сокон тылынан сөптөктүк бу байы дуолу атылахын ылынын сүбүй. Маныха бүгүн биһиги бу рынакка чакчы бетин жулурдагынан чехинехинен нехлене биребилин ылбыт. Элбек жоңго камсабат байы дуолу атылахыга биге терек болбут. Бу максимум плюс ден бай дол агентстватын сүрүнүлеттерин ыңырдыбыт. Онон бүгүн биги студия бытыгар бу максимум плюс бай дол агентстватын директорын ыңырын олорбут Августина Ефремовна Сипсова этөкүнүнен. Этене бу терилте атыга отделын салаятчытын Василий Викторович Алексеев ыңырдыбыт. Дараба Василий. Этөкүнүн. Же ылан күрдөккө Августина Ефремовна эһиге бу уонагы сыллаахтан териллен чакчы күн бүгүн жон херге самай бир тын бапрохун жени уоту сөптөктүк атылахан онногор жылгаларыгар даганы эһиге көмөлөспүт жоңут элбэх. Кайтак терибиккини жигиненен бу бэң өрсыл слистелир орган өлелен Россия сакаринага халатын саллах буга майгытын слуспатыгар үлелебит ки боллаган ди. Оннук. Онан же суд законеттүнен беге терехтах кеген. Кайдак терибиккини бу агентстваган. Эге эппикет курдук. Бу агентствона харбар мен бастан санан толкуйдан көрбөтөм. Кайдак мен бу бар жоммар сакам жонугар токту халак болукпун сөбүй. Үгүс сылларга сулуспалан келем барамын бу бейем ылыммыт бай биливин. Кайдак мен жоннорго тиксериякпин сөбүйде мен толкуйдан барамын. Бу кырдыктагына агентство недвижимости ден бай дол терилтетин ахан бар жоммар көмөлүгөкпүн сөпөбитти санабытым. Жа чакчы корсун онна кескилля хананы ылымыкын. Кырдык билиңи бу олокко биһиге сокон өттүнен сокон тылынан билбеппит нахалбах. Инне канан бу сүрүн колобра байы дуула тылахыга даганы албыннатар дөтүгөн метелбек сокону билбеппититтен жени оту атылахыга элбэх сыгалары даганы оңрор бителбэх. Инне канан жа ити кескиллях санагын ылынаңын Августина Ефремовна уонага сыллаакка бу терилтегин аган. Онтон жакайда хүлелен келлигит. Ис кохонун кепсек. Уонага сыллаака мен терилтебин налоговый органнарга учетка турор бутум. Ол инне мен бу этеллибитик курдук сулуспаттан 16 сыллаака отставкага барбытым пенсияга. Бен подполковникка. Да, подполковник отставка хыжат подполковникпын. Бу терилте теринен баран бастакы теринер битегер тирек болбут жоннорум эме юридическая юректехтер бары эме сулуспалавыт эбетер гражданская олокко сир байдол терилтелергер өрсулларга өлелеби жоннор колбахамбут бир бу терилте терине кайынден маннык агентство спыппыт максимум плюс ден атта. Үксүн жеге бу жени оту сири участагы камсабат байы дол тылаханын жарктынар боллахытти. Оннук. Онтон бай дол терилтете ден туак солталагай. Бай дол терилтете солтата ден бу жиңнехт бай жени оту сири нехиленняга кайдак атылыры кинлерге тухалах өрүттерин колобура өрүү биреме соок болор. Кихи бу жени отус күн айы келеп атылахар курдук атыласпат. Олихин толкуйдан көрөн баран эмиске кихи оңор батак жайытын оңор оругар толлон кирен барар. Оннуке сыгал кастаганы бар болор. Алгаста камсанахын бар болар. Олихин боллан маннык терилтега келен кини юридически кыржык сөптөк карды оңор оругар онно туха болор.
Же ити курдук максимум плюс ден бу байы дуолу атылахынга нәхленяға көміліғара агентство быйыл 400 сылын сетихиляқтик үлелер. Манна истебекі курдук сүріннен юрис иделях идетей бит Джон үлелер болан, сокон өттінен биге терехтәқ. Онын нәхленя чақчыдаған кенерге итағаян бай дуол атылахытыгар бәтін әрелін кенерге сүктерен сөп. Жоттон бу билигин биһиге олоқпут бутурдаах кемигер, элбэх санкция даганы кирбит кемигер, үп карчырыныгар уларыйлар кирбиттеригер. Же билигин турар сыната төһөнөй. Кайдак туу олорыйда. Василий Викторович эн бу халага агыс сүлеләбит ки, баһалыста же ырытан кепси түсере. Отто сайнан же хыната үрдүк. Бу сака херегер жукускайга хына лапар дата же ханада бетек үс сылга, тойтақана 2019 сылтан Дальневосточная ипотека ден программа кирбите. Он тағылтан эти первичный рынок лата новостройкаларга хына спрос пар болан хыналарын застройщиктар үдетен киремар. Биллион турар. Төһөннен ыйытык әлбә. Урут 19 сыл инегердылы новостройкалар холбара 2-3 сыл инегерлар боллахана 5-6 тыгынчатлар квадратный метрдер. Онтон 19 сылтан хүрбе бир жылларга уже бу тогон сүйүз билген уже сүйүстен тагыста сүйүстөрдөн атыйды. Аны вторичный рынок, первичный рынок, вторичный ден аты уже тотулуу же боллага деп атты. Жонго баһарам берек. Эдде тотулуу. Икетенче 5 жылда, хетто нагы сылда КПД болдун. Олар эмети ызбарта самия связанный. Олихин ити вторичный рынокка сыянамия үрдәті. Бар дейқынады. Олғынан баран бұл тоқтер қойбей. Ити же қаннық оруюңа турарыттан, қанны херге турарыттан сыянат еме тұтылықтағы? Сыяната жақай тұтылықтағы. Мен қолы бара өйдебін 2-тігінші 14 сылдағы бәйамы сағылыр бар. Bir хостах КПД дехади, отут 5 квадрат болар. Хама үчүгөй тамана центрга 2 сетес, үрүмөннө хеңин боллаганы туруга үчүгөй боллагана. Чап хама хемонгутан 3 аңарете. Хеп 3500, 3400 да. Онтон билеген оннук болбатах уже билеген оннук хана хох, билеген 5 директорна көңүллөрө. Же. Вот сүз, оларда сүз бәті ханчаза квадратный метр көрді полдаме. Жонон бүгін бейге жені оту жокускай коракка болбакка кене тасаттугареме регионнарга кайдага тылахыкка хөбей же сыната кайдагы тугу сүбелияктерин хөбей. Эбетер максимум плюс байы долу бу нехленяга атылахыга лыга көмүлөр агентство эхеканан сүбетин итенне инникитин бар кимере же от бай долынар боллагына онно бигереллер көмө оңорвонча бихека эриен келин өскөтүн бу агентство үлетинен кене өңөтүнөн тухаммыт боллахытына эмериин бихека билген бастык истечибит эфирге холбанар үтө күнүнен бахалыста бягатын билиннерин кантанер идигит. Алло, дорабаларым. Драба. Мен Жокускай Кораттан, Валентина Афанасьевна Демин, Жокускай Коратта лабутум 1915 улактан. Онтон боллагана эти максимум плюс тәлилтени кайта каябыт кир боллаккан мен жерлар бар, талар бар, көрөр бар, документум бахарсар бар. Тугун ымпыгын чымпыгын тук барым бартын олық зоппет ойттан точкатыгар тылы батыгыннара ханчан нахан шөйтік бахаран көрөн. Клиенги дебит. Кәттен талларан хубуде, икиде, инникке, манникке, жен кәпстен, ипсен бахаран берілдерігер улаханнык мақтанықпан бағарабын. Төхіл бар жені көрбік күті, же бұл максимумнар кітті? Вой, боростыки Хамияннан әппәден күрдім. Боростер бақ жені талпытып. Онна көрін, манна көрін, ити құхаған, бұ құхаған, ити жүгей. Айы бұ жоннар тұлурдарын, бұ жоннар туақтарын, көқтарын, батығыннара хыджан. Ол қағыз сәдәс болдың, 5 болдың, 400 болдың, 100 болдың, первай болдың. Баргар киртен, тақтан, үчөй байдық бұхарын, әтен, кәрттен. Аны құмағытын үлетел бағын бардың. Қат кей пропискалаған кен прописката хоғын, тоқ барын, тоқ соғын, бартын чиста бартын олық.
ымпыгын чыппыгын этемин дистопитоиттан точкатыр лыбатыгындар айтан бартын наha şöyle быһаран этен керттен көртөрөн Инне канан Валентина Фасина, бу максимум плюс агентствоның үдегін ылын, ылбыта да. Улан буллага киндер көмөлөрүнөн жыламмын оттон бу мактанарыр ялырым. Олы сүчүгей. Мен атылаттар бытым киндерге дебин, онны киндерге талдарын жыллат ылбытым. Онон улаханнык мактаныкмын багарабын турар дәһире конторларын турар дәһире шөй багайти Петра Алексеева. Нахарага хук, нахатуга хук, онны этен ажой балы китин де первый этажга. Валентина Фасина, инне канангын эн сыспатага биккенди бу тарилтени талаңын кинергипти бирген. Меха жон сүбәләннәр тибитим. Бастан кадәр жон кәфтәртингенне эше кадәр харбак деген анабытым. Онтон офистарга киен кирәм барамын. Олық просто здравствуйте, вы меннер олар биткен. Ки сразу чувствуйте. Аманны киддин көрсөллөрө кепсиллере бааралдыра, олордоро турорара кайыра бартана чөнөн ти улаханнык мактаны мете онны кора толоктоктор тас улустарга чуганандар жоңго если чо бу максимум плюс тугунан өңөтүнөн туханаңыт этенник батыгыннара жаңы бартын көрөн талан ымпыктатан чымпыктатан бааттаран кумагытын үлетин этигеттик олох сарбактабакка кихе обращайся гынар риэлторская контората туга жеммен чугурен туранте директорге Августинага улахан макталбын тиредемете үртүк ситихилери багарыемете инни көттүгер доробияны коллективар бетигер Мактал бетин туга жоннаругар Бахыба Валентина Фанасьевна, олу сүчүгей бихияха бу санаган үлістевеккер бихиге мақтанабыт, қаз бейді тіннік жекелиеннергесін өйдер болуқтақыд. Итетерде бастан кини жетин эгин өңө атылаттар бут, ол кенеттен жалбыт. Да, Валентина Фанасьевна бір эфири көрі болақан еқолақан мақтал. Кыржык бу Валентина Фанасьевна бихеха келеригер кини рекомендациядан келбиде. Рекомендациядан келен баран туха бу жевин атылы мете тугун агыт мен атылы хататым даганы кайын атлабатым ден кирбите. Антон кыржык бу документ бихи бастан атылыр бытыгар обязательно жени документларынан көрөбүт. Көрөн үйрөтен кыржык бу атыга тахарыкка сөп боллагына реклама берен биллери тахаран уже атыга тахарабыт. Же ити курдук эһиги көмөлөспүт жоңут олу селбер билген биһиге кылгас биллериге тохтуқпут ол кенеттен салгы жени оту бу жакускайга 2010 үлелир максимум плюс бай дол агентство тендеңе кайдага тылайык көһөбүй сир участыгын кайдага ылык көһөбүй онтан датын вопростары биллери кенеттен салгы ханан кепсекпит. Билен турар болохқа қаннық бағарар кеге самай тын солталақ бапыруға бұ кене жете уота қамсабат бая дола. Кеге жылғатығар кене қайдақ жеға олыруруттан оннағар айымнилақ үлетем, сетихитем, доробията бастатан туран улхан тутулықтақ. Оттон жукускай кораккері болбаққа Россия атын регионнаргар атын кораттаргар квартираны ылан сақа кехите барақсан қахан дағаны урут олырын көрбетақ үчігайкен, барыт түнен тавгастақ, үчігөй слобия олырар жетін, бігеге жокускай кораппытыгар номно төрдір сылын үлелер максимум плюс тен байы долу нехленеға ылан берерге атыларға көмілігер агентство. Бу үлені тәрәхіннәқтігітер бүгін кені салаятчылары бігеға келін олыралар. Бу нені әппетінде бу Августина Ефремовна бастан бігеға келбі жоңғы же документтарын көріп біттен. Ити тугой бағалысты же үләғетін қайда қағылан берер гетін сихили кепсек. Оттон қас бірді атыланар же, от, сир, барыта бейті документна хем бір кеге аттағын күрдік. Кеге аттағын күрдік кадастровай нөмердер. Ол документларын бейі бастан бу атылыр кехиттен билсиһен көрсүһен баран документларын көрдүбүт. Документларын көрдөн ылан же бу үйрөтен ымпыгын чымпыгын бахаран баран атыга тахарабыт. Онтон өскөтүн онно документугар тухара сыгалак калтылак боллагына оттон документ барыта бир болбат. Кимере атылы тахарын тугуне кайын сетиспетак болор.
Ол сетиспетак туохтарын бихи быһаран беребит, маннык кайдак гынан ситерен оруохтарын, онна же ол кенеттен тахарабыт. Ол аты сите документа да суох боллагана. Бихиха келбик боллактарына бихи ону бартын быһаран туохтан Ситерен которон беребит. Онуға жа хеха бу идетибби туристер бәң дағаны бу суд суконе кеткер үләбик кеһи боларын улахан тирәгы урар. Бияхоттон Василий бу эн кепсәбиккер истәчибит вопрохун. Тухайыр билеген бу же ола бетер кахайыннак быйыл килбит же. Ола бетер кахайыннак же квартираны ыларга новостройка болырду. Эбетер эгеппикке курдук вторичный болырду. Заявка урар бар тух тибинден идер. Кахайнах же да. Кахайыннак же дебит. Кирелик же. Быйыл килбит же дебит. Кахайыннак. Быйыл кирбит же уже вторичка болар. Вторичкага жанагы. Вторичный рынок тем болар. Онтон жоңго бір стойды кетер боллаққа билигинге кемге қаннык жені ылар сынатары судургуны. Вторичка ду, эбитер саңы тутугаду. Онтон Арас боллага де? Арас, ким хайдагы ордорунан дейін хайдаг. Первичный рынок новостройкан кетехилях билден турар. Сыл, хамы кычабыта сыл, балтара 2 жыл болон хеп. Дехеннен сұрауға кычабы боланы хынаты онды қары үрдетелдер. Жетенник бар, ол кынан баран кистел болбаттақ хорох ити туту тәрилтелергер элбәг жон албыннап бүттүген еме бар. Обманные дульшикеден. Бихеқа кенлер честерин, бұраптырын көміс көрішу әйкен еме хакуанылынан турар. Итенне хеги тәрилтеға тегер наха бу биллилях общественница Ольга Васильевна Местникова үлелерін білебит. Инне канан же бу қайысқаға қайда үлені таргытын бағалысты кепсти түсірі. Кырджык Ольга Васильевна Местникова обманутай дольщиктерден учылы әттәққа кене бір лидердары. Бу кырджык государство үшөйдік ылсалегіне туту тәрілтелері ұғылаға соғыс сақонна қателер. Ол ехен етіннік балығанялар тақсыбыттары. Билеген оны көрен государство, правительство ылынытынан тутатчылар эппеттәк болаларын оңырдылар. Онны кәйтен ха көміскелләхті. Да. Билен экскроу счет тем бар, олаты боллағына ән бұ тутатчыттан тутулла тұрар желеттен атылағар боллақына ән қарчын экскроу счетка кейрер. Олаты бәйін счетын, ол онна кейрен кені бұ тутатчы туттубат ол қарчыны. Жек иддағаны білді. Жек иддағаны білді. Ол егінен қарысқаллақ болаған. Ол ұрут соқ әтетіндіктен. Ол егін еті обманытый дольщикеден бар бұл бұттары. Оны бұл Ольга Васильевна әме меген кытта Селестияға білгөлел әбіт. Әме орган әбіт. Әме орган, юрист. Кене общественник, улахан общественник, онна бихи ите бирге болу бут терүте боллагына бу бихи агентство бут аңардас атынан тутунан эре жарыктанмакка кыржык бу билибитин эме катылан этте таба туханаргына бу албыннаммыт дольщиктар быраптарын көмөскө хиге эме үлелибит. Же ити наха социальный солталах. Төһөлө албак кихи бәйтин кемегер абыннап бута булу. Оны хәге же бу юридическая үрдүк тамнах сүбәгы тамагыт кендер интерестерин көмөскө хәңе бир тирә гурда. Отто же билген хегини тәлилтәгәннән көрдөккә. Тутурынагар номнуа атактаргар биге турбот. Үчүгәй эреллә застройщиктар киттөлелигит. Кимнәгә ите баһалыста кепситүңәре. Бу застройщиктар ден тутатчылар. Тутатчылар боллагына биги жукускай бытыгар наха элбәхтере хуах. Ол гынан хин балача уже урут бидилән икелән дыскайнере бар боллагына билеген үлүгер элбәхтер. Кенлерден биги бу күнгә бу эфирге олоран эретиек битенсеп строй академияден застройщик Петросян Гамлет Анушаевичтен республика ütөләк тутачыты. Именно бу эбияга кебилер жоннор бар боллактарына бу өр тутуллу бута бек. Элбек сыгалалда калтыларда хата оны именно бу Петросян Гамлет Анушаевич ылан кене иннин кеннен бухаран уже тутуллан бүтер темпага кирди. Жешуге. Вилюский трак 3 километр. Вилюский трак 3 километрге турара. Это гаиттан
каршыбыт. Аритечи билин бейти экраны көрен астыбыт ити бүлү трагын 100 километргар ити гаиттан чугас саңа тутулла турар ити эбие. Үс блоктах А, Б, С. Үс блокта Ангылыйди Москвага ти гамма ветта дельта баллар де. Ол курдук биги билен олох сайдан бихенеме тенник бу экранга билген көрөбүт. Ити үс объект. Ити бу 5 километр Бу көндөрдү. бүлү трагын кене бу 5 километр көстөрөбүт. Эми Ити курдук 100 километргар, оны 5 километргар 2 улахан тутуу бола турар. итинне ылык кояп. Итинне ылыкка сеп. Бу 5 километрга свайта ханга туран дерер. Онна манда эрчимде тук бейлеригер инники эрелләк олаттар. Үлелилер, саха олаттары. Кенелер терилтелере бу териллен эме үс же тутулуктагы. Тенне жилищный комплекс Аврора дем болар. Атмосфера. Ай, атмосфера Аврора. Идетунан салгы кепсекпит бие кайтылар киреллер бахалыста үтө күнүнен. Алло, текунина. Здорово. Передача Адина Панасевна. Вона максимум плюс тарилта директора bir дайдылагым, балтым, әдебиет, Августина Кривна Селевцова, Тильга Таковкынан. Вона Тутауля Василий Викторович, Агадаливен. Мақтанабыт. Мактал. Я Олох тостулариян, я бары үшуе жеға уаққа толыры қатшылыла әтелден көді благостроенна жеға бағарабыт. Яманны бирет яқпын бағарабыт. Правительствоны үттівені кітірілілер деп болар. Бұл кеге үйеті уағына кыджағыстарынан олақ сүйеттірер. Оны үшуеді білағат. Индігінен бұл қото ұғық регионға олар бұдынан автоонлардан үйе кыджағыстарға бұл ипотека бір үйенің сүйенатын атчаталары болар ден. Вопроспар киребет. Альбина Панасев, бұл екі вопроске кирегеніне Сибирь треней бар, бо Селевцовтарга. Жарак. Кенде балта Розалия Кривовна әмеген тегі сөйлейті, чоғырдаққа бар. Оны жеттерен бо ғыл иетін Розалия Кузьминичинаны үләйет, үтуе, өйдақ, кыргыттары еппін нағаддаляқтың бағара бар. Жакырчык седек түген бұл батты. Ағата сокон кейтеті, милиция. Ити российский закону кая страница қанлық статья бары чопчы билер еті. Оны батыған жағатын солын тұтыспыдынан әме ғаддаляқтың бары бұн, балтығын, полковнигі, Альбинаны, Абустинаны. Бастадынан, Новостройкаға квадратный метрі сүйената қас болма де. Оны Новостройка сүйената түйеді ден, ики біре. Ики болағына бамбырығына атчедо, қағын түйеға ден. Аны үз бапырған болағына бұл дивиден бар де программа. Қашыл ғырлы бұл үлелеға ден. Я мақтау. Дальневосточная ипотека отып пирис ақсыне отып пир күні кетен чехет бәтует сылға дері бака. Онтан билден тұрар. Оғат аллар ол, скорее всего. Онта сенені епті. Сына теннеме қолыбыра тұтылы тұрар деға Новостройкаға деға әме раз-раз дастройшықтан еме тұтыл. Ортотынан еттіққа? Ортотынан еттіқіне бір қостақтар кеннері онна bir хостақтар кеннері ikki үс хостақ кеннері ұратылақ болар. Үс хостақ кеннері чепчеке болар. Ну кебет. Оннук, потому что... Олонуар кене елі алуған болар. Тойтақына, үс хостақтар білген квадраттары ұлған ба болар. Ағуғын, тоғуғын болар. Ағуғын, тоғуғын. Ағуғын, тоғуғын болар. Bir хостақ сүстен даққа. Bir хостағын 34-тен түрдің 5 ең құлық болар. Әнті еніне тәрімді. Бұлшыдан әтемін. Олеген басты bir хостақ... В среднем 100-100 түрдің деқ. Квадратный метр. Квадратный метр. Жачы күрттік еті. Онтан 100 хостақ кені арый тоқ болар. Манма Альбина ситерен беремін. Бұл кірджік етенік бола 130-100 түрдің. Бүгінгі күнге строй академияға бір қостақ сынаты 100 сүр бағыстығыншы. Ол ең строй академияттан ұлар табығастақ чепчеки соғыс болар. Барыстақ болар. Сөп, түхі дуаден еті иттеді. Онтан... Сабағалағын. Мен әрер бенен
бака хуга болду, потому что билеген Россия вот бягат биле хайда условия олар бутун билеген. Хасын токулар билбе курдук болду. Сериде ботора диякыду. Оннук. Санкциялар буттаганы. Олин тутачыларга метеннер бехтога. Элбэх ачыктаган кирде. Бирген кайдагы иденетер банга. Бирген аттан ипотеканы эте ыйтлар болак батты ди. Алтон хастах пындета. Тон 5 сагыр дире ипотека конландар. Ипотекатай эмес аттон бас этон бегер дире именно битюх тахте. Эскотен кергенилер буланы хамы үддүк ким агатыптан оннук. Билетер итинне кихи бу ипотекатын төлүр кыгын эме учоттан тини гоңорор боллактыр ди. Аны олорор орта саас кемен эме көрөллөр. Иннекенен бартетне учоттанар оттон эттен ахарда ди илтүмен кытта үлели хыкытын хөбетеңин диен оттон инникитин инникапситилер барыктырын хөбө болу. Бихибилин кылгаз биллериге токтубут ол канеттен салгы бу байы долу атылагыга квартираны участагы Жукускай кораккара болбакка Россия атын регионнаргар атылагыга көмөлөһөр максимум плюс бай дол агентстватын сүбетин көмөтүн тула кылгаз билериге токтобул канеттен салды кепсех бит студияга айтыларгытын биреккетин сөп. Жукускай коракка онна кине тас регионнаргар квартираны байы долу сир участагын атыларга көмөлөһөр онука терек документтерин бартын оңорон берер. Нехленяга итинник үтөгөн көмөн оңорор бегүн беги студия бытыгыжыттара максимум плюс бай дол агентствата. Бүгүн биги кине директорын бу Августина Ефремовна Слепцованы онна аты отделын саячта Василий Викторович Алексеев кытта капстабит. Ити этен хардым ди Жукускай корат игерер болбакка Россия регионнаргар кайда улелега ди. Беги бу Жукускай корат тутууларыгар желерин оттарын атылынан эре жарыктанмакка вот өсө жон багатын толорон. Россия кин кораттарыгар атыны сагалатыбыт. Эти кин кораттарга атыны сагалырбыт бу мантан бе оян туран ол кораттарга көтөн тийбеп бичакчы. Олихин боллагына бе тока бу ырынакка бетин чакчы тоолабыт чехиней үчүгөй терилтелери кытта сибестен агентский договор баттахамыт үлелибит. Олортон бирдестерин этияппин багарабын Алексей Гусев терилтелер. Ол эти регистрацияламыт сире Санкт-Петербург, онна бу Россияны бир гына үлелир. Ону тахынан беге үлелер компаниялар буттан аттыкпын багарабын Авентин и компаньон ден эме бир улахан бу Россияга эре атылабат Россия тасеттүгер кытта атыга кыттыгар компания. Олата колобур мин огон Москвага үрнеригер халгы тенни үлели каларгар колобур Москвага же квартиралыкпын багарар боллакпын. Эгин өңө ите аттабыт талилтелер гит миха көмөлөһөн берелер. Сутургуту өдө катенник то. Эбихет оннук. Ол чакчы гигереллага битти. Бу местетигер көрөн истен квартира сыйнатын ыян керден документмен бардын оңролдургар. Болбатта. Оннук. Же билген биге ага сефирге бу курдук максимум плюс бай дол агентствата Санкт-Петербурга, Москвага кин кораттарга үлелир компаньондартан бирдестерин бу Алексей Гусевы ага сефирге колбубут кини бу Санкт-Петербурга бай дол агентстватын директора. Итак, у нас на прямой связи город Санкт-Петербург. Мы сегодня разговариваем по телефону в нашем прямом эфире с Алексеем Владимировичем Гусевым, с директором агентства недвижимости города Санкт-Петербург. Доброе утро. Наверняка у вас уже утро, а у нас уже день, рабочий день заканчивается. Здравствуйте. Привет, Якутия. Привет, Якутск. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, мы рады вас сегодня приветствовать в нашей студии, ваши коллеги. У нас сегодня в студии, значит, директор агентства недвижимости «Максимум Плюс» и руководитель по отделу продаж. Мы вас слушаем, как вы с ними работаете, насколько плодотворно вы сотрудничаете с нашей компанией якутской. Пожалуйста, вам слово, Алексей Владимирович. Да, спасибо. Спасибо большое. Приветствую всех жителей Республики Якутия, Саха-Якутия. Всем желаю доброго здоровья. Это очень важно. Мы с агентством «Максимум» работаем плодотворно. Мы обрабатываем
слово такое, да, сельскохозяйственное. Мы берем клиентов, мы клиентам помогаем купить квартиру в Петербурге. Мы это делаем с большим удовольствием, мы город хорошо знаем. И, конечно, мы это делаем, будем так говорить, в ручном режиме. То есть каждого клиента мы принимаем как родного. Наверное, многим якутянам вы уже помогли приобрести квартиру. Вот расскажите, Да. пожалуйста, что было самое вот интересное на вашей практике по работе с нашими якутянами? Насколько они добросовестны, законопослушны? Вот расскажите, пожалуйста. Хочу послушать несколько... Да-да-да. Да. В этом отношении, конечно, якуты очень послушные, очень добросовестные. И здесь даже порой не нужно никаких бумаг подписывать, там, договоров или еще чего-то, потому что люди очень порядочные и Доверчивые, наверное. выполняют все свои обязательства. И, наверное, я вот так вот скажу, что это еще бывает и как определенный, что ли, недостаток, когда... Слишком доверяют, да? Есть все равно люди, которые нечестные у нас в городе, в больших городах. Поэтому, конечно, очень важно идти к тем, кто тебя рекомендовал. А вот в каком районе Санкт-Петербурга вы порекомендовали нашим якутянам приобрести недвижимость? Насколько это престижный район, насколько спальный район? Вот где вот примерно вот новостройки идут в вашем городе? Я так скажу, город большой, Да. Выбор большой. У нас, будем так говорить, большой и относительно недорогой выбор. Это такие районы, как Девяткино, Мурино, Кудрово, Парнас. Вчера вот мы экскурсию большую делали. Это Приморский район, который очень активно застраивается. А если люди любят исторический центр, то есть, конечно, там и центральный район, и Адмиралтейский, и Петроградский. И там тоже, да, есть выбор. В общем, город большой. Да. Я иногда даже стесняюсь людям, будем так говорить, навязывать свою точку зрения, потому что человек приехал, влюбился и говорит, я хочу здесь. Да, бесспорно. Алексей Владимирович, а сколько стоит квадратный метр в Санкт-Петербурге, вот именно в вашем микрорайоне, где идет где ваши новостройки? В среднем, будем так говорить, в среднем 200 тысяч. 200 тысяч за метр, да. Что ж, наверное, будете также продолжать работать, сотрудничать плодотворно. Спасибо вам большое, Санкт-Петербург. До встречи в эфире. Да, благодарю, Алексей. Большое спасибо, Августине. Большое спасибо вам за то, что вы связались. И всем желаю мира, всем желаю высоких доходов и, конечно же, здоровья. Спасибо, Еще раз хорошего. Привет, Якутия. Хорошего вам дня. Наверное, Спасибо, Алексей. начало дня у вас такое вот получилось, Да. очень даже плодотворным тоже, да? Бу курдук биһиге жокускай коракка олорен эреммит, бу бүгүн биһиге студия битер келбет максимум плюс бай дол агентство төннүңө кин кораттарга квартира лык бүтүн сөп. Оны биһиге бу Санкт-Петербург кораттан бүгүн биһига быха фирге колбаммут бу тарилте халаячтын биһиге Санкт-Петербургтан Алексей Владимирович Гусева кытта капстарты. Төл бакки жакин кораттарга сананары төл бакки холла. Болнай боллади. Элбәкки билеген барахаттыр, элбәкки оголоругар же ылахаттыр. Олихин бус кин кораттарга же атыта олох өрөкөйөн олору. Өрө дагыстахан онна хамай тетимнәхтик барда дик кыһып. Да, тетимнәхтик бары, өрөкөйөн. Сахлар сөбүлән климапытыгар сөптү бәһәрден Калининград хөбүләдер. Калининград, Уруккута Кенигсберг болла. Кенигсберг. Европа. Европа бутып Куттала уктутта билген бу санкцияларына ингебесте. Билбетим жаннар не дебеттер булакты. Отитине Балтийское море, Балтийское море климаты хымнагас. Климаты хымнагас жөн хөбүлүлү. Мягкая зима,
сайыннара арити болбата бу хүрбебе синер градус наха онну конно то Оттот судургутук то куйдатакка били сака кихите бараксан семей кенен хогус бучу кускай голрен эреммен кайдак Москва квартиралыхпынын жен долгуяр отчотугур өссө билдөдүтен бирекка бу кени укпут катчыта ити сытар бу же үлага кирдаганы бирде кирерин баалыста тоголан билетекка Кыржык бу сеппер уктан хыджар качым атын сирге барадыгар даже бу сеппиттен сеппер угар бар долгуяр. Онтан атын кие ханны кере коракка шотнан ытарга билеген бу телевизорнан тугунан бате серетүүлелер бара тураллар, мошенниктер элбэхтер. Олихин куттал элбэх. Онтан бу тутуу чаагар бу марын бу харбытым курдук. Онтан билен саңа колбас бут көрөчүлөр, истечилер бар булакта тоғулан этебин. Саңа Тутулар уруккөттүгөр ити албыннахын өттө бар боллагына аттан албынныр да цела хуак кайын туппакка халыр түгеннеригер бу правительство государство билин экскроу счет теңкиллерде. Экскроу счет тең бу счетка эн карчын бу же атылахыктак ки карчыта ол счетка хытар. Канны кере баңы боллага ди. Канны кере баңы. Колобура канны баңы. Колобура бытыбы баңы. Бытыбы баңы экскроу счет ахыллар. Онна ол счеттан бу же тутуллан чакчы кирер түгенигер бирде ол карчыны ухулан бу тутачы бейтин тухатыгар тахарар. Onu хажери бу карчы онно сытар. Үчүгейди. Тутулбат түгенигер бу хатчы төттөрү келер. Онон безопасность сделка курдук. Сөпкө таган Василий хамай билген. Где-то толлук таколлага. Оннуке. Итинүй дök бүтүн нады биһиге. Онну колбатагат. Оннук Василий эйгиттен италлар өскөтүн мин бу коракка ухай балах гаражтак участокпун квартирага атастары бар көмүлөккө төптү. Тенек табыллар доден. Табыллар бага. Бахалста биһиге офис подаркал хадьякатан хөп Петра Алексеева төрдө. Онюс офиска каллахатны. Бейсили капсетихпет, корюхпет, потому что, блин, мандык харазы, мандык эфирка, мандык этерка мог булар. Ола битереге байы дулу атастахыга атылахан баран саңана тылырге мөкүмлөр бу. Ити сокон баратын көрөр. Ити кихи браба. Кини атастахын да хөп, атылахын да сөп. Ол олокко кирите, че арас тух өрүттердәк болун сеп. Оны документ көрдөх бүтүнө бихетер кыктак бут сеп да. Онда итинек вопростак жоннор бахалыста бу эфирге биһиге рекламнай тохпуттугар телефон номери суруллан турар. Онно көрөн телефоннан келиек кетен сеп. Онна этилибит офис бутыгар келен кылжыттык кытын сеп. Бу курдук жебихи көрдөрөбүт, бу тутаачылардан жээлери Эһиге бу максимум плюс бай дол агентство тендеңе тылар боллахатна бу телефонга эриен билсек түнсөп эһига каянданы максимум плюс күмүлө хуаганын байы долу сокон караганан сөпкө тыларга биге байдак боларга максимум плюс тарилтага каян дариен тиин. Жени оту итенне камсабат байы долу сокон карагынан сокон каз биди букватыгар сөпкөн остон буже мин этергадлы бэм баз билер байым долум болутугар улахан көмөдөн орар жукускайга үлелир максимум плюс бай до агентствата эһиги жени сири оту тахаргытыгар улахан көмө болуга. Бу терилте жукускай корат бир бастын туту терилтелерин кытта үлелehen билген бүлүй турагын 100-5 километргар саңа тутулла турар жээлерге кварталга өссө даганы атын Жукускай корат микрорайоннаргар саңа жээлерге саңа кварталары атылыр. Оны хеге интерьергир боллақытына эфир кемигер эриен келин 32-00-616 бетер 32-11-616 эбетер эпир кениттен бу биһиге хеге көрдөрө телепөмөтегер эриен тиекке түнсөп агыс 900 сүрбетүет 706-12 09-03 эйеға босқо сүбенеманы берен квартираны қайтаға тылы қойбин ұян кәрден беректірі. Білгінже әге қанлық программаларынан үлелі кетей. Олы сәлбәк программалар балылар оларттан хам интерген едерін. Білін кіржік номағын әлбәк бағынлар арас программалары берелер. Оларттан тустақтық әтеққа бұл бары белер Сбербанмыт программаларын. Сбербанк
программата Россельхозбан үлеләһәр өссө бу сельская ипотекалах Россельхозбанк. Онна датыны баннар Азиатско-Тихоокеанский банк. Саңа келбит бу Жокускай рыногар киренерер Открытие банк бар. Совкомбанк бар. Четинник гел-гелбек баннар Минити бар. программалар чөпчулатыбын. Колобур эхига эһиген гөгөтнен тухаммыт киһи баран атын киһини жукагын биргөлүр киһи тегер бу маны кепсен. Ол киһига тийдәгенә чепчетиләк кетти. Колоброз Бирбан бу субсидированный тоха ипотека деннер баллар государство көмөлөһөр олаты бырыганы чепчики болар. Ол программаларга кирер дальневосточная ипотека, ипотека с господдержкой ден, он семейная ипотека деннер баллар. Эти ипотекалар исқоханнара тоха бу ылларга көмөлөһөн картчыларын сөптөктүк туханалларыгар тардар. Колобура бу дальневосточная ипотеканы бахарын эттекка бу дальневосточная ипотека хотуртага тетерилибите бу сүлбөт өт сылга жери пока бар онтон бага рухатыктары. Эти ипотека бырыганы правительство бербит бырыганы 2 бырыган. 2 бырыгантан бу баннар бейлерин чепчетилерин береннер 0,1 бырыганга тиети сыджыбыта. Билеген бу кеннеки событиялар андайдо болор турар событияларын себестен бырыгана бир салы хетте болбута. Оттон эти сельская ипотека. Сельская ипотеканы тоғлан әттәққа, қолбыра бұл сельская ипотеканан тысырин ипотеката дем болар боллаға де. Тысырин ипотекатынан білеген бұл Россельхозбанк берер. Үс бұрығаннақ ипотека. Этинне кемге капсыктырын хөбү условиятыга Бұл условиятынан бары нехелене қапсын сөп, сағынан қатчыға хуақ, хәтті он бестерігер дері састақ жонлар керселер, бұманна же тұтуаққа сөп, бұл программанан же атылағыққа сөп, только бұл программаны же тұттар боллақыны ән жен қаяндағыны қатчылылақ болуқтақ, толыру қатчылылақ болуқтақ, онна бұл же ақылата тух ленточный улата бетон болуқтақ. Ити өсүрүн условиятта өскөтүн бу жени тыгырыгар туттар боллакпына денду, эбетер тыгырын кехите туттуктар. Тысыригер. Бұл программа жигинен жону сергени тысыригер киллere сатан. Колобура мен бем тыгихите боллагам жи. Тыттан төрөттөк олихим боллагына бұл программа кирбитин олус сеңере көрөбүн. Тук Жон Серге бетин дойду туттан жетиттен отуттан тескелире очо үчүгө суак көстү. Олихин бу эдер ичат жете отун бетин төрөбүт дойду тугар туттарыгар олох үчүгө программа. Чечүгө. Кыржагыс жоңу ипотека берагат ту кассастырыгар дериден. Ати пенсиялак боллакпын ипотекага капсабын доден. Пенсиялак боллакка капсаган. Только ол саскыттан тутулукта. Хетте он бестеригер дерите бан арас сахын көрөр. Аны боллагана тикс ити пенсияга тиксен ким Василий Бухари. Тере Василий Халгы. Пенсиялак боллакпын мен кыттыгабын доден. Пенсиялак болғаната ылсар болады. Кейрен хөп, эти қолыбара Хеттон бехегер дете бат. Бу экергенилер бастатан туран кеме кергенилер болар, кеме ага орду онтан агаллар. Ким састагыттан оннуга агаллар. Улуска бар квартира бuna тыйлырга көмөлү хөккөт доден. Атылык кой? Улуска бар болар. Өсө ети керер дора болорун. Үтө күнүнен билген биге ага сефирге өссө бир эген өгөтнен тухаммыт Олуқтауғы күтті бістебе, тараға жүкіскөй көріттен рейді бұғылақ дұраба аққым білгендерері? Үтө күнінен қанттан? Интерегіне байков сети бола тұрар бұғылақ. Та кораттан Татьяна Афанасьевна ден тейдім. Истебін? Мен маны вопроста ақпыны. Мен ипотеканан квартира албыдым хэп, маны коракка. Оно өскөтін үлелі сүлден сокращенияға әбетереміске урайын қалар түгенмер. Төлүсүл ипотекам кайдак болар иде. Вопрос. Биргена кайдак болар ихлобра. Бахалста Василий. Тон Бахыба. итидик бетехикемге
хомойо ген баллар. Сокращение бя було тураллар, те бу ковид кемигра особенно де икетенче хербалтан. Тинне осенан баннар утар бар биттер дек канада. Вот кредитные каникулы диллер, рассрочка платежей диллер, 6 ай мандык утар бараннар эн төтөлөбөк кыдаганы ондукуны кыны эбетер. Осенан баннаргар бараннар итини билсияктыры нада. Вот. Ухатан биректен хөп болжо. Ухатан береллер, ага. Эһиге сокращение бардым ден тух эбетер камна хам кычата ден документына калагыт, онны баңы ылбыт ипотекага он обаңы бараңыт көрдөрөгөт. Ага, маннык болла бахаран берет, онны баннар утары бараллар. Итен хеленени өйүр хылтанылы бит мерелер жаалар, онон. Ана кастымык боллаган де. Табыгаста шуга өссө холбона бут драба. Здраволуру. Истебет үтө күнүнен. Здраволуру. Драба. Бу усалдантан ребит. Бу хатуртагыта Августина Ефремовна кытта үлләмет. Тонопсына эти максимум плюс ден компания кытта үлләмет дивиннан жел быппыт. Сап, он той быт, улахан мактал теретаребет, таребет, которовнан нөктебеспетебет. Нахада шөйді күлілән хамы бүтәхек тоқ бұтылар ұспейдан де өкінді. Атын тоқтары күтті қастада мүлі жуып бұдада. Бүтәхек бол жоққа дені тәрікен ағынды? Ага, это самый последний вагон, де қарат мүлі таққана. Хәп оны әлбәқ бай тоқтарда қабет, та ихатаға әлбәқ қабет де өкінді документацияда. Оны Тойбет Августина Ефремовна алақ көміліған. Bir-iki gün егер на час бағарылына. Ты отчу ыргыдлы тоғытарда жауып кетейхеге? Атын тоқтар кеті өлі тақпы тебе, агентсалар кетті. Он той бұто бір агентса бұта бұлы ба, то бір агентса манық табылы ба, то бұл реалтар бұт манық. Так, короче, не көдікке өкіді. Он той бұт по рекомендации Августина Ефремовна хата номером боламыт на час. Почти, грубо говоря, үсейбіға хүрекелеспі документация бұтын тоқпытын вопрос бұтын кене бір-екі күні егер. Ол егер өсі, ол 2 күні егер, 1-2 күні егер тоқпытын өсі болан берір бейіға. Шөйт бағыровыны бей хөбіләд, ұта хөбіләм ол көдгі егер тоқпытын. Квартира бұтын. Квартира бұтын. Иннекінен ұлығыт? Иннекінен ұлам. О, жауық молодец. Эдер жоңғытта хеге? Бұқа білләғын Эйген кітті көпсеттер, бағалысты көпсет Августина Ефремовна. Дырабаларым бұл находкиндар бағылақ, да? Ага, Егор Бон. Егор, дыраба. Здравствуйте. Беге кірджік ете ипотека кенелер ылаларыгар. Бұл дальневосточный ипотека 36 саскар дериден. Бұл 36 саскын толар күнін үйнерігер ән уже бұл бұрабын бағылылар. Бұл жоғын кәлі бітті. Бұл жоғын кәлі бітті. Ите кірджік ұқсаллақ бұғымайгеті, түргеннік ипотекалары өссе туға хоқаты. Ыла декетелер. Оны ипотеканы оңыра оқсан кенлерге тексер болан өссе онтан аны же көрдіғіні қастағыны бұл тұту тәріліктелерін көрдір бүппіт. Онтан кенлер бұл строительная компания Домден. Әме бір үшігай тәрілті, ити жерлеріттен атылағы қытын сөп. Лонгинова улусаға тұтулла тұрар бір кері көстеулек 9 әстәқ же бар. Ол онына сөбілен жел бұттары. Бұл маладестері көр. Қады хеге бар болаңыз, ити бол жоғын, толарды отчоғын ағаяқ қонын баран кені 36 сағын толы ғысты. Бұл бүгін баттаты бұд қолы бұрада. Или баттасты бұд кредитный договору открытие бан. Өсі манна белливет бан ити. Открытие баны баттасты бұд, хасыңы көнігер отутун толла. Бұл түйін отутун толла. Отут алтатын толар. Онто отут алтатын толла дағаны қапсыбат болуын өбетеге. Өксал жоғат онына туақтағаны. Отчытығыр күннері түйіннері үлелер дағаны түгеннергет бар боллаға, де Василий, бұқа бары қаманданна. Оннық аға, бейі қойыққа жер үлелебет, риэлтордар ол сенен риэлтор ден кеһи болсайнан хәтта бу беһиге квартира көрдөрө на вторичный рынок кеген эти беһиге единственные люди, которые радуются незнакомому телефону. Беһи с уверенностью уверенный көтүнү кытылан бар келени мәребете болоди. Оннуке. Риэлторга сөйтөл бар суманы төлүллери. Хеген өтнөн туханар кеһи холобра. Беге бұл рынокка бар риэлторская компаниялар бары атылатчыны кытта договор төхірсевет.
Ол договор быхытынан беги туаққа бу агентское вознаграждение ден гражданский кодекска хуруллайджар. Ол быхытынан беги туақ ылабыт комиссия төлөбүр. Ити участок канна бар дебиккени үстүн намыңа? Ити ты ипотека төннөн келлакка. Ты ипотека төннөн келлакка кие канна багарап туттон сөптен ты сиригер. Бу туаққа анан ты сиреден соконга кирбит сирдерге. Онлук сирдернен бидере бу нам сире болар. Нам сире туаққораттан чугаха өрүхе ол бу хайыта хуак олихин возрождение ден бу партизан бөхөлегер сир уат атыланар. Ол онно сир ылан же тутту котун сөп. Ити вопростары эме эби бу телефонга риеңит билсекетен сөп. Же бу курду кеге төрөбүт сахага тирин нехленете желе хоттак, сирде, участоктак боларгар самай юридически өттүнен сөттөк көмөнөң орон. Хамай главная сокон карагынан, сокон этеринен. Каз бидди кеге бая дола бу кене соконунан бигергеммит, бая келер көлөнетигер, оғылыругар тиксер самай бәйті бас билер билитин көләңге максимум плюс байду агентствата улахан көменің орар. Кинер кытта доғырдығың, кинер телпенергер әрейін, байы долы кинер кытта бирге ылың.